Kanamite Tunihin Nisim Gate July 2026 niya Manipur Chief Minister Hemchanin National Highway to Lamhlonga Cheng Sanapudi District Hiin Kangpopi District nga achotna alam kai ho akimu pi thu seyu hitin ajichu kangoi ko phuchunga CSO lam kai hon anakimu pi na chungchonuwa ho lam kai hon jong anakimu pi kidwin athu hi a viral he jengin namthu din muna thil tampi mudo thein Umtan hi amasan sanapatia UNC NPO hole kachanaga CSO soto kimu tu uvin sempa hi alloy MLS phabeble media advisor chule Deputy CM Losi Dekho in anakilhon pi in snapati achun mipi pabebin sempa hungthu dailona oilona in flagvom anakidap ovin kipinna ananaivin hi Amahon ange pe no chu May 13 2026 a kachanaga migup ki that ho justice ki pi ro lai ji le athat ho mana diu de na ji achun anaki phin su a hivin maulanga chun kinthupi ta in ananei pi win project izat ham khat jong su ana hongdo in scheme izat ham khat jong su ana piki nin abanin UNC makaina noya ki hoding chun Snapati DC complex chu ana zonal ta na hi Snapati district nga DC office complex a naga CSO sole CM pa chu phat chom set pi chu na ki holi movin aki ho zo win ang do phat wachun pama media hon UNC president pa chu ki ho na thu ana dongwin ama thu se hi amasan ga ngai kitri hi tv Yeah, we have a very fruitful and meaningful talk. Still then, there is not conclusion. It is a inconclusive talk. So what was the response of the government? Sir? On the side of the government, they request us to leave the economic blockade. And they even convey their wishes to the UNC for the goodwill relation of those 14 keys on 9 of June. And what about those 6 dead bodies remaining there in the mortuary? Still it is in the mortuary.
from our side, we have four point of charter of demand, and until that demand is being fulfilled, we are not in the position to claim or take the dead bodies from the morgue. So what are the demands? Demand is to abrogate the SHU agreements with the KUKI militants and to arrest all the perpetrators involved in the kidnapping and murder, and also to arrest the chief of Lalon Vaipai, and then to remove Nimcha Kipjan from the deputy chief ministers. So what is the UNC stand when it comes to economic blockade? Economic blockade, it is enforcing as of now, and if the government is not so serious about the issue, then it could be, we could intensify more. We could go for stringent action. Thank you so much. Yeah. Athu Umdan hi meeting nei sungwa hi siampan Naga Apex Body UNC lamkai ho hi nga chu Manipur sunga chamna umwa theina dinga National Highway blockade kibol ala do ni wa yong chu ha ta hi nge na anei dan hi ahin tua UNC president pa NG lor ho holim dan chu ala do lo diwin asin aman asei chu meeting kinai chu alo thlengla in lengmei naga migup ki that ho chunga justice amuna divin charterly apilut win hichia adiman ho chu leilon vai phia mithat ho matding leilon vai phe ho sapu mat hiding SOO so groups ho su tang hiding deputy CM nemcha apan muna kona haisa hiding ti ho cheng hi ande dimanu chu hi in hichi ho hi nabol do to ka si a economic blockade kala do lo heliu naga mi group thizong along kala lo heliu hi ana TP win hi ahong ki lelang win CM pa chu tapho kho a ahong ki nga pa win ka chana ga hon mi som le di hostis a namat hok to long aki ho limovin Sado Hills Kukin P President pu Thamgen ke Gamenjong holimna ananein hi 아이고 거이고 걱정이리와 닝터기 레카이 시다 상오 하리가 사면 시가 오다 할래가 마담 디비기 아이 솔발라가 뭐메로 파워 쿠키 वगैरह नागा वगैरह मैती वगैरह any community वगैरह we are all citizens of India. Yes. Secondly, we are all Manipuri. You are Manipuri KUKI, I am Manipuri Meitei. Yes. And Manipuri Naga. I go, Amata spoke to the Legato. So, I feel Torosu. Maita Matamuna. Lord, that Pusu mighty. Conflict situation. What I need and what I want is the Chief Minister of Manipur. Mayam si Kamaina, Pullaka Nushina Mukta Dinaba Yagade Ayudas. So, we have enough security. We are doing a prove, but that cannot solve this. Maitega KUKI Kanare, KUKI Dagamu Kanare. But we are one, we are Manipuri. We have to stay in this state. So, Loinamak Musinawaya will be Tibra, Madam Sangani. Loinamak Musiti, remember him. Iraq is talk on the 2 years ago. Nasisu, I UNC Gabunai. What is Nazari? So,
I moi ma'am si thado ko thank you very much and haramane moi thado ko I am my haramane but at the same time I positively go visu nava nagasu nava mutam nava second trip to the punna saminasi peace message am I could punna binat lagadi kaya am kuina adi ngasigi elder generation na khadaradi angangsing future kari de no what will be the future of our children My name is Lhanggimnei, President of KUKI Southern Hills KUKI district. With the coming of our Honorable Chief Minister to the KUKI village KUKI district, it has brought new hope and new optimism amongst us. We are hopeful and we pray to God that ultimately amongst all communities, be it so whichever community within the state of Manipur, be it the Meitei Pangal, the KUKI, the Naga, the Meitei, and many other communities in our state, that we may all learn to live together, and that our aspirations, political aspirations being kept aside, that we may all learn to live together in peace. Taphawa akinu kichai phatovin county district headquarter mon kangoi khopi chu henjon tawin kangoi khomi te mi phabep le CSO sochun analiamovin CM Pazong ana holimin hi cannot deny that we are Manipuri. I am Manipuri Meitei, you are Manipuri KUKI, and Manipuri Naga. After opening the first page of the Bible, it is written that forgive and forgiveness. Without a peaceful atmosphere, what will rob our young generation? Today, at Senapati, I met the UNC also. I was very thankful to them that they released 14 KUKI boys. KUKI the so favorably, Meitei the so favorably. Me had bangam bagi wakal do apa mi wakal nati. Ado ekoi me amna. Inda raga amana amubukan na raga anda. Ekoi peaceful atmosphere mapurakanya haibasi. Ayi shurman. Maybe I'm not Christian, but I have to obey. Let's forget and forgiveness. Community masen khanaradi naha singdi wild loya. Naha me apse wild loya. Then what about the younger generation? We have to think about it. First of all, we are all Indians. That cannot be denied. And secondly, we cannot deny that we are Manipuri. I am Manipuri Meitei, you are Manipuri KUKI, and Manipuri Naga. And let us pray to God that to restore peace is the only way to develop and our future of our young generation. And justice will be here. Law is above us. If the Meitei is wrong, they will get it. The KUKIs did wrong, they will get it. The Nagas did wrong, they will get it. Tawai ito ang akta tawai pag ilawag sila. Ado na, ay di Christian gi. Sa silida sinaso, at sa wala lobi na ganda. Lagi na mayam si Loin mo okal pada na to all communities. Kung punay kung dabayaro ay butang message bihan ningi. Ay yung naman pijagya. kangoi sunga holim na asai pi pen chu kichamding thu hi in kanguya CSO slam kai hon memorandum anapi uvin adia athanga CSO len pe na ko tu ho chun memorandum anapi uvin
governor pa address ana bolwin ama hon athum pe na chu national highway 2 a adia county a essential commodities le lole ai ho phate asang mi in amu theina divin nge ana neivin ama hon asai be na wachun national highway 2 lamthunga blockade omjingje in thani lengwal set hi deibangin nelecha lole ai ho akimopun district sunga dinga nelecha lole ai kipo ho ki khapi jingmun checkpoint so zo se government in ala do divin nge na aneive chukile boinamun ho a atha a police station ho koibe a hi a police station ho jong upgrade abol divin nge na ananeive chule chamna monale danle topi di ta a thein dingin ahlanga thingnoi ho chunga jong action ala divin nge na ananeive hi amanin kangoi khopi a hobung kiloi khomna a holam kai honjong anakimu pi kiduvin hichithu hi nami pi changin social media dung hola adei now adei lo now thu saving a controversial hla jengin a viral ma jengin ho thu hi je hin kinel bau tamna atamma ma jengin tuni hin hichithu hi seida phano hitin sempa achi so chun kangla tombi namdilong muna aphat sia kachana ga hon kampopi district langa ludde phot nelecha atin namuno bachun akinga pa kiduvin hichimuna athu se hi ga ngai kitari hi ti be Two CD apoi state ki subject natte 2008 tagi su lainana bane haibasi world class ki agency ni soidna phani moidi maran macha leiba pharoi maran mapum nei ba goin phane. I'm really very thankful to like Naga Council. Some the taruk tung mangers tara marido in the sadoropudo. That is the credibility of Naga people. Adura Nagadi Wangare. Adu I target the Hirak for him. Maitin na paibu siya roy, Naga na paibu siya roy, KUKI na paibu siya roy. But su CD ako state ki subject natin. 2008 tagi su lainana bani. Adubo sugi ni umdo kaina moisu nungay paraga tuwe. Atay iso mayam tuwe. Nungay paibu na sobo jaga na sakot pa yaro yun. Nungay do karamane hena paige do di koy mayam loy kangi ay sindagi palaroy. Nungay di loy paina rin koy sida. Naga su paire, Maiti su paire, KUKI su paire, loy paire ba. Sige nungay siya loy loktok tuge koy sandi lay yaro. Sima dia koy yana siya ba. Tinang taro sumba ibung na siya. Sir, yung size si... Di ba yung kumunigin? Nang umero. Wala ka. Yun na lang pigi. Nung may humbuni to eh. Ama. Doon po siya laga. Lokal pa niya. Koy SB siya po na. Kaya mani lerame. Ko. Kaya nung may saniga. Dramo. Lokal pa niya. So ay kanong tayo ko. Thus, ay na tawag si Maite na po na charity begins from home. Ay na Umday hawi niya. Ay kayang pinuoy idabdi kang deko. Ay siya kayang pinasiminisa oibo idabdi kang de madu isogin nung dabdi. Aduga nung may di zaga kudi magtagil ako na buko na niya. Nung may siya hek na digay ko ako shanti lay royo. Maite na 5 siya roy, Naga na 5 siya roy, KUKI na 5 siya roy. Kanalang kare na paigay dili sindagi haning di nung nasukangi. Ada mi pahasibu. सरकार है वो मंगा दो ममिंग दो फेसबुक यूरोप दगी लोई लोड करे सिंग द लोड पैसे थीबा कोई सित तपाक त फाबस्ती हम लाई खना ना कई लोई क्वेश्चन लगा थीबदा फंगी सिंग द थीबस दुआ बने को अदो पाई ब केस सु एनआईए ना पाई बनी ना पुलिस ना मतिंग पांगबदी आई पुलिस ना मदुदा संचल लगा योगुसु यादे NIA da sinarubuna but nakoi thajabiu NIA haibasi world class ki agency ni soidna phani moidi maran macha leiba pharoi maran mapum leiba goin phane angang machan pa macha ma nupi macha ma sahi ama makai mang da mangi na mai tegi yujang te kido ama sosampuri phai ama na punade ra phawdo punade phai ama hakta phai edi
evidence sulit lagi tu foto bau macam sanggup ni pakai bau no asidi evidence lagi bau ni no asidi ni mangagi mamin hari foto aina sanggup ihana na hari foto ni nagagi email ni am ngau buni bau jadi si minister lah yang musuh kira betul kau tu kau ingat mapi tak ada hari buni bau ado justice soal dan panggali noi na tumba ya da kai noi na saba ya da bagi noi na khangi do samani ko ai koi su asasi da phare di ko sei do pa ga tat na ni noi na ko achat awong sek dawrani aina ya badi nati adu su aina ya da su koi su kai ba hai ngam di se noi thamoi nuai da du ne yaning bra noi na thamoi nuai ta na to bu do adugi police su khangde sarkar su khangde noi minna ari mai da gi le se nogi na khoi thamoi nuai ta bu gi saina do sarkar su phawe hai bu ne ba na to aduna bung wa mai ge di justice phangani do ai khoi gi tungi hoi ba ngang mayam si gi yenga kanda somehow shanti pura shanti thamam na tana sakot pa di yawi khoi su mang am su mang Churachandpurda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯔꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯥ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯣꯡꯉꯣꯏ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯩꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯥꯔꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ thousands of security puraga kampopi anira humrak chakhe sa ekoi public singdi ekoi khunda halak sungam to nang na phaning do sam mana na isu phaning nungan baga leba ki development ki kari thabak tawbagi mahutta nungan baga irang mayam si wari sita bada si mayam su sop to panna bada isu ngawe bo nuna nungai ti do samana na isu nungai ti ali aida ibung na si hari to neba ai maitai gi suni naga gi suni KUKI gi suni samana na yeng da ado samna bado ka asom na so miron mi thanu tha tare ya bu to long ka pa ban halam ne ai ko si mi wo de sa wo le ba kai ta ku si una bra ba so de su kai so de miron mi tha tare ta ai ku ka pa ta le minung si ji ko de leng nang si ta ri hoi mai te ga KUKI ga khada bu da mai te sa ma ku khang si ba mo yam si kari kana ki siam pahin hilai ho si ahi adon but hiloba sanapati a thukise ho zosi jong chu hilai mun ahi adon but khom hil akilomin aman ase hi naga hostes that kalpit ho chu mipi ten mudo ding adei banga kenjong mudo ding kadei hi lungsina behela ki that do hi ipikana ham kinwang khat athemo e jong tipungi forgive and forget ti hi ibolo lew young generation iti umding ham hilang gup mangjong le hulanga somleli damlebi na ki thado hi naga ho pa cha inge tia kahung hi naga hostes thana nat minga abonin akisel tai thinglanga kisel hi amat do ha san hi phachama kisel hilew akinnam thei pena kemando joding hi hinla justice wang soido hila umding hi in thal kiti hi melhain jong achoi thei loading naga in jong achoi thei loading KUKIn jong achoi thei loading hi hinla SOO su kiti wang hi eho state subject hi pui anati in hi ama achi do nangin ake khom hola ka chana ga nupi khanin luhang ta in press maya an hawlim kin ne mana haya laina yin digni lupa lak digni lupa lak to epai pande lupa
lupa kuror ay pwede jam ka na ye. Aduna atuba manungda ay pwede justice di putok diyo. Kaya daw pwede lenon ba kaya lumit to the sipay niyam sila kuwal sila raang tao rin had to be missing terrorist missing mo si pabang ang daw pwede. Aduba kung si ta ni sura bukanda mo na pabang amde miyama ni ko tapaya na blame tao rin ito kanino ay pwede yaling. Ama tu sehi ingai le. Sumle pai kadai powe, alak kadai powe, akurkol kanai uwe. Justice nai pevin ibola mithat ho. Azam gam tai na tiuham. Leilon vai phe ho hi. Anu mei sipai hon ki umkol le terrorist ho hi manin umta vinte. Tua thani singta a kaman thai powe na tiwin. Mini mi thumbo kamanwe na tiu hi ke ho kanom powi atin hi. Hitia hi midang te en thu manai uzang le. Ki phinna anei uzang le hitia hi atu seyo ape chawa adin changhel pi thayu hi snapati le ma wajong chu siampa in project zat a hon do a izat api be hetam alung tup chu economic blockade ki bol hon na dinga ka chana ga ho lung thlai na dinga chu hi chana chu thilpe anei hi ahin snapati district ada thama sanga odo youtube jong chu lol thing zo lo wa hongkile chu a hitan ka chana ga ho chunga tuni amison chu abona slop ma fila chu a hitan hi langkhana eho manipura kona atuma ki vaipu dingde hon amun muna ina lemki duvin snapati maulanga project scheme pi ding apron do bangala ima apron do na anei pun SAUTTA samjeng ho chu manipura be cha khedinga kinom hele kilombang ta in wanoimu in ichatlo kitawin manipur assembly election la anai che jingtan separate ti ho changla kicham ding thu a iboi kitawin namkong tol ho hin akong tol da no hi milham chengen thaina le masang khan khu hin kho adinga kinet na mong tapon phaisunga kuna hungjam hon kisani phailang idel lel kit pantawin lamkai ho se hilovin nampi chengjong ki gel chenu hitin ichangche in ki hol phau hite ti he achaina adinga ikite nomnaw hi sa hitin dunia dingin hichan hi sa utin hichan hin chaita hi we